kunabantu abahlala nezinyoka abaqhube nezinyoka nje thola ukuthi ushaya umsila wenyoka ubekezele ngoba nje uphilonga lapho kuleyo nyoka uyabona uzohlula into elula kanje ukuhlala noJesu Nginibingelela mpilo namukela babukeli besoletho hlelo SK Media Production. Ngicela mbukeli ukuthi ungumusha le channel ngakhohle uqindele like button, subscribe button kanye ne notification bell khona mbukeli ukuthi makwenze skipping video. Uzawuqala uzakwazisa ngaphandle ukuba babukeli bethu sinimoshela isikhathi sivele hlala udabini size ngalo. Kusiniphathele zona namhlanje ukuthi umthandeni umfaka amanqele inhliziyo yaphansi lemdetheni sevele yayifaka zonke kulezi impisi lezi ezithwele ngenyoka ukuthi cha abantu abayeke ukuthwala ngenyoka. Bakhonza uJesu njengayo uthi yona ngoba ngisho ungayizela ngamaphi amandla kodwa nimi ngoJesu wayo nje kodwa babukeli bethu sicela unganimoshela isikhathi asivele sinifakele yona ivideo nibheme nikhole babukeli bethu ngithi hiyaulami lokuvi hiyaulami lokuvi hiyaulami nje hiyaulami lokuvi hiyaulami lokuvi ushofe enkani kwabanenkani indlaba ephika abambatha sebesula amadevana hey uyabona ma uyinkuzi yombhemo ma uyijongo nje umbhemo khona indawo lapha okumele ubhilonge khona noma ubhilonga ngaphi uyabo kodwa khona la ufanele ubhilonge khona mase kubi kwazi ukuthi ayina ngiyahamba ngiyoguqa lapha ngithandaze uyabona yazi mfowethu mina nje ngibhilonga mina kwaJesu uyabona ngoba mina ngakhetha uJesu njengenkosi nomsindisi ngathi ngiyakwemukela baba ukuhlakanipha kwami kuncane kufishane sengicela ukuthi ube wena ongihlakaniphelayo ingakho nje into zami zibe ngathi nemilengwanyana nje uyabo manje besethi omunye hey insizwe njani insizwe noJesu uyabona awu sibabhemi sinjena bafowethu anibafowethu shuthi wena ayikho noma inkolo kagogo wakho ke nje ukholela ngoba khona la kufanele ubhilonge khona hlukanisa awukwazi uba umdlwembe nje uyabona so ke mfowethu bafowethu ke ibalekile ke leyo nto leyo kakhulu ukuthi kube khona la ubhilonga khona ngoba kunabantu abahlala nezinyoka abaqhube nezinyoka nje thola ukuthi ushaya umsila wenyoka ubekezele ngoba nje ubhilonga lapho kuleyo nyoka uyabona uzohlula into elula kanje ukuhlala noJesu enhlizweni awuvuma wona insizwe noJesu uvuma wona ntombi noJesu hlelo ukuhlala noJesu nje enhlizweni ukhuleke unqobe yabona unqobe nje uJesu nje senhlizweni uJesu khona umuntu oqhuma nenyoka hobe nenyoka nje unothule nje nenyoka hobe nenyoka wena uhlula nje noJesu enhlizweni uJesu usungathi manje uhamba elenga la esibongweni uyabona uJesu senhlizweni bese wezizenzo nje ezinhle uthola ukuthi awucaba ngela abanye abantu izinto ezimbi uyabona hlala uhleka nje uyabona hlale kumnandi nje uhleka nje ungacabanga labantu izinto ezimbi kholwe baba bese uba inkunzi yombhemuki uyabona sabi umuntu futhi ngisho ngathi uqhamuka nelokuzana nekokoroshe lakho nawe lokuthembile mina ngihamba noJesu yimi inkunzi ngiyinkunzi angine nawe noba na ubhilonga la bhilonga khona right futhi umuntu la bhilonga la bhilonga khona nami ngibhilonga la nepolitiki khona uNC khona inkatha khona ilokhuzana khona iFF nani wonke umuntu unelungelo ukuthi akhethe into ayithandayo Kaizer Chiefs ebholeni nePirates Sundowns mina ngihamba noJesu khona la ngibhilonga khona nawe bhilonga somewhere else mayabona avele nje ube mpumpununu nje uyabona ube ngqono shaya